Nshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro mumaze gukurikira muri benshi, turabaramukije tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tuza kugaruka kuri virusi de Marburg. Iyi ngiyi ikaba ari indwara iteye ubwoba, iri mu gukwirakwizwa hirya no hino mu bihugu, no mu gihugu cyacu ikaba yahageze. Inzego zishinzwe ubuzima ku buryo bw'umwihariko, zikaba zasohoye itangazo kugira ngo abantu barusheho kwirinda no kwitwararika, kuko yagaragaye mu mavuriro menshi atandukanye no mu bigo nderabuzima. Kugeza iki gihe abantu 6 nk'uko byashyizwe hanze n'itangazo ry'ubuyobozi bushinzwe ubuzima, byavuze yuko abantu 6 aribo bamaze guhitanwa n'ino ndwara, ariko mu mibare yashyizwe hanze abayanduye bakaba ari 20. Ino ndwara iteye ite? Uburyo bwo kuyirinda ni ubuhe? Ibimenyetso byayo ni ibihe? Ese ibindi bibazo byose ushobora kwibaza, ubu bikurikire kino kiganiro kugera kirangiye kugira ngo ubashe kwirinda ino ndwara. Ino ndwara rero ntabwo ari nshyashya ku rwego rw'isi, ikaba yaragaragaye mu mujyi witwa Marburg, ari nayo yitiriwe muri Alemanye, ahagana mu mwaka w'1967, ikagaragara kandi no mu bihugu bitandukanye birimo nka Serbia mu mujyi witwa Belgrade. Iyi virusi rero bakaba bavuga yuko ituruka ku ducurama, kuko uducurama nyine tuba dufite za virusi nyinshi zitandukanye na za mikorobe, akaba ari byo rero bigenda bigatuma abantu barwara, kuko usanga hari igihe abantu bamwe barya uducurama, ubundi bagahura natwo ku buryo butandukanye. Uducurama dushobora no kuruma abantu, cyangwa se abantu bagakora ahantu hatandukanye uducurama tuba twakoze. Ni indwara yandurira mu matembabuzi y'abantu. Iyo bavuze amatembabuzi wumva ibijyanye n'ibyuya by'abantu, ni bya bintu byose biri amazi bituruka mu mubiri w'umuntu, harimo nk'ibyuya, amarira, amaraso, harimo amasohoro, harimo ibintu byose bisukika cyangwa by'amatembabuzi bituruka mu mubiri w'umuntu. Ibi ngibi rero ku muntu wanduye, iyo undi muntu abikozeho ashobora nawe kwandura. Yandura ite rero? Yandura muri contact physique n'undi muntu, contact direct. Tuvuge wenda barasuhuzanyije, urumva yuko mu ntoki burya nubwo hatagaragara ariko haba harimo nk'ibyuya, hashobora kuba harimo ibyuya, umuntu ashobora kuba yakoze nko mu mazuru, naho habamo amatembabuzi, habamo ibimyira nyine, akaba yakwandura. Ashobora se kwihanagura mu maso amarira akamujya mu ntoki, naho haba harimo izo mikorobe. Ashobora se guhuza imibonano mpuzabitsina n'uwo wundi muntu wayanduye, nabwo akayandura. Ni uburyo bwinshi butandukanye. Niyo mpamvu rero bisaba kwitwararika, bisaba kwitonda, bisaba gukomeza kugira wa muco wo kwikingira, umuntu akarabye kenshi gashoboka, umuntu akaba yakoresha na wa muti wo kwica udukoko, gel bagura nko mu maguriro y'imiti, kandi abantu bakirinda gukomeza gusuhuzanya, gukorakoranaho nta mpamvu. Ibimenyetso rero by'ino ndwara ni ibihe? Umuntu agira umuriro mwinshi kandi ukabije ku buryo budasanzwe, ku buryo bigera n'aho umuntu agira convulsion. Iyo bavuga convulsion ni kwa kundi umuntu agira umuriro ukamurenga rwose, agasa n'ubuze ubwenge, cyangwa se akaba yavuga n'amagambo atari ku murongo, kubera ko
ubwonko bwe n'umubiri we muri rusange buba bwabuze kontorore. Ikindi umuntu ashobora kugira ni ukuruka cyangwa se akagira impiswi, akagira diyare cyangwa se akava amaraso mu bice by'umubiri bitandukanye, kuko ino ndwara mwibuke indi ndwara yitwa Ebola bifite ahantu bihuriye. Rero Ebola nayo yagaragaragaho abantu cyane cyane bava amaraso mu matwi, ahantu hose hari umwobo, n'ino ndwara nayo igira ibyo bimenyetso. Umuntu nanone ashobora kubabara mu ngingo zimwe na zimwe nko mu bitugu cyangwa se no mu mutwe, akarwara umutwe akababara. Ino ndwara rero iteye ubwoba ariko nta nubwo ari ubwa mbere igaragaye, hari ibindi bihugu yagiye igaragaramo, harimo nko muri Guinea mu mwaka wa nko muri Guinea mu 2021 iyi ndwara yarahabaye, muri Ghana ahagana mu 2022 iki cyorezo nacyo cyarahavuzwe, ndetse na hano hafi muri Uganda iki cyorezo cyarahageze muri 2017, 2014 no muri 2007. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo naho ino ndwara yarahavuzwe mu 1998 ndetse no mu mwaka wa 2000. Muri Kenya naho yarahageze mu 1990 ndetse no mu 1987, kandi ino ndwara yavuzwe muri Afrique du Sud mu 1978. Ino ndwara kandi yabaye no muri Guinée Equatoriale. Ntago rero ari u Rwanda rwonyine ruyirwaje, wibuke yuko mu kiganiro gitangira nakubwiye yuko yagaragaye no mu bihugu bya kure by'Uburayi nko muri Allemagne ndetse na Serbia. Ni indwara rero yica umuntu ayanduye, ahuye n'undi muntu nyine uyanduye agakora mu matembabuzi, ashobora kumara iminsi 21 mbere y'uko agaragaza ibimenyetso. Icyo kikaba ari periode d'incubation niko babivuga mu rurimi rw'igifaransa. Indwara ikidevelopera mu mubiri w'umuntu, igakura, umuntu akagaragaza ibimenyetso nyuma y'iminsi 21 ayanduye. Ni indwara kandi yica vuba ku buryo nk'ibimenyetso bimaze kugaragara umuntu ashobora kumara hagati y'iminsi 8 n'9 yonyine akaba yapfuye. Ikibi cy'ino ndwara ni uko kugeza ino saha nta muti urashyirwa ahagaragara, nta muti wemeza yuko wayivura ngo ino ndwara ikire, ahubwo kwa muganga bafasha umuntu uyirwaye guhangana n'ibimenyetso byayo. Tuvuge niba ari mu gutaka umutwe, bashobora kumuha umuti w'umutwe, yataka diyare cyangwa se vomissement, kwa kuruka cyangwa se gucibwamo, bakamuha imiti y'ibyo bimenyetso, ariko ntabwo ari imiti igenda ngo ivure cya kibazo umuntu afite, aricyo kibazo ino virusi ya Marburg. Ikintu cyo kwitondera ari nacyo abayobozi bagarutseho cyane cyane, ni uko abantu bakwitwararika nyine bakamenya yuko icyo cyorezo kiriho, kandi ku buryo bw'umwihariko abantu bakora mu nzego z'ubuzima nabo bakikingira, bakamenya yuko nyine icyo cyorezo kiriho, kuko mu bantu bahitanywe na kino cyorezo harimo abantu bakora mu nzego z'ubuzima, abantu bakora kwa muganga. Iki nanone rero
ni uko umuntu yamenya yuko ino ndwara nk'uko twabivuze yandurira mu gukoranaho cyane n'abayirwaye, gukoranaho noneho waba uyirwaye kubera ko yandurira mu matembabuzi, umuntu akanduranwa n'ayo matembabuzi y'abantu nubwo yaba atagaragara. Amatembabuzi twavuze yuko ari ibyuya, ari amarira, ibimyira se, ibintu byose bisukika byo mu mubiri w'umuntu, hari amashereka ku bamama bonsa, hari amarira n'andi mazi ashobora guturuka mu bantu. Nk'abantu b'abarwaza rero nabo hari igihe bashobora kuyanduriramo kubera gukora ku muntu. Umuntu nanone ashobora kuyandurira, hari nk'abantu bakora imihango yo guherekeza abantu bahitanywe, abantu muri rusange, gushyingura. Hari abantu bakora rero imihango ituma bakora ku murambo cyane, ni ukwitwararika mu bijyanye umuntu n'iyo yaba yapfuye ashobora kwanduza abandi. Muri rusange rero ni ibyo ngibyo nabateguriye, nkaba nkomeza kubifuriza ubuzima bwiza no kwirinda kugira ngo dukomeze kubungabunga amagara yacu. Murakoze rero mwe mwakomeje kudukurikira, n'ibindi biganiro twagiye tubibategurira mwabireba ku rubuga rwacu. Dukomeze kubana, Imana kandi ikomeze kubarinda. Murakoze, mugire amahoro. Njye wabateguriye kino kiganiro nitwa Celine.